Si goblok nih bukain palingan 17.000 dibikin. Hayam lagi hayam segede pelok ya mah. Gua aing kudu dicarekan siapa juga segitu tuh. Nah, bener kalau pikirnya kalian hayam. Dijual mah pik hayam lah pik. Oh siap. Ah, tutong gocap teuing pik. Mahal. Kumaha 15.000 lah. Mamai. 15.000 ya bayar ya. Tunang. 15.000 dibayar. Kok mah? Kosap. Tak kena dilebihan di 2.000 tak jadi 17.000. Iya, mamai itu bebaturan ulang. Ah, lah ayam lagi leutik cuma gebek petot piring tuh. Tuh, itu. Kalau naona oh dagingan eueuh. Tuh, empok itu nah ayam. Halus. Tak kemarin 17.000 tah. Ya Kena dibayar 17.000 mah. Iya, mewon teh. Pak palak. Tong di para Bandung teh. Naon? Berapa jukut? Iya mahal. Bayarlah 17.000 kena dibayar kurang. Kemarinnya itu dah tunal. Bayarna we lah eueuh depan. Kurang bayar 17.000 mah. Gaya bayar. Oh, tata bisa terawatan teh. Gede ya. Tong ya. Ya. Dah, ngakeun acisna pik. Dari mah ya ayamna ya. Sing baranahan. Ya. Oke nya, sorangan rek liar deui. Dik, ge nya, urang rek liar deui. Bukane menang deui baturna. Ayam empok nih. Wah, aku juga naik karak 200 mah ya teladang cina 17.000. Si gobi. Ayo 17.000 dibikin ayam segede kieu dari tadi mah badak. Ayam lagi ayam segede pelok ya mah. Gua aing kudu dicarekan siapa juga segitu teman.